Mwanchumuriria bwen Soko TV mbuya mona soko choregeta sini kiga kiago asobo tukoboiga bwe 20 na rima asomo tinyo komina rimo mwaka bwechiri bubere 2025 nche nkuru kwa Clinton Ndigi na kwarigandia senchira ya Beneto Sange asemesa yama yakuru ensoko ensa ya mukumanya na ria ya ANQ aseritukeriga na boigo na ria ya bariki baitu bamangana basangiriri kuru asemambi yarenge entambe nyora boigo na bokubwatia amangana igama yakuru ensoko ensa ya mo wetera semitandao yaito yekerero Facebook na YouTube na boigo asemitandao yane buna Clinton Ndigi tutara ya nyora asenchira yoboikira no mwancho murigaria ayega negati yari nkwariganire cyo botukubwarera watumwa huko na pesa ya SHA ambaye aliiba jana. Yabara insi abo mabuko ameria serikali bamochire nkwana yo murayibu ense abo igora se bungenene. Mwiga bugo sangeria ebirengererio goturubanirwa obwari not mugirango. Kuranchia chigo chia kuibwa sobo chorio boke kaunti Nyamira ni nkwane mojumbe Joash Nyamoko. Karibu sana mwanchu murigeria wono botuko bwari tugochaka na roboti rokubwatia na se ababuraka kuruase ensemo yebunge yabo machoge burabu nigo bono benyorire ekyo bagusuno gosirwa nabarai au kuruase bakuragwa no moseneta bwe county ya Nairobi umuske Edwin Sifuna abo hasebono babeire bakwenyora imiroberio barache kogendra gwe konya samagimabo ase umuyigoyo nigo bono ensemo yabarai bakwameria serikali ya Kenya kwanza bakuragwa numuriki homonene bwekiama kia ODM omuske Edwin Sifuna negati yabaraibande nigo bagendreire bose nigo baesokire na konyara ko babakomocha enkwana yo murai wense ase anyatko bagakone kiari tukorigoro mujumbe hobo machoge burabu mushimi obadio barongo himeyegeti yeskuru bose imeyegeti yeskuru yo boroso ya magena bose bago chengera bako bachangira abatakanwa numuyega boigo oikiranwa nensemo y'abajumbe bako akira ekoko serikali bakomocha serikali yabo bakoragwa negati y'abaraibande buna umushimiwa Gathoni wa Mushomba Caleb Amisi Cliff Ombanegisairo mushimiwa Anthony Kibagendi negati y'abanda asebona bamochire nkwana yo murayibwense Dr. William Ruto abwase bunge ritko riegoro heyo batebire no gosiria no gwasiore manifesto yaye gosibo bochori obonene bu mwaka bwechirubere 2025 na ibere muri kito Petuel Machine agotumanya senchira yo bwikirana Sifuna tuoma Naso maiga buko bachangira batakano ime yebunge ya machoge brabwe county ya Kisii omuyiga awariwe ni wase skuru yo boroso ya magena bakorawa no mochumbe bwe bunge yo Moscow bedia barongo amo nabari ao Enjero na rore tigankole ndeta basani bana bayapachire bosia batotigere Vicente byabo toko baganaga mbuyabo sembobe bakorawa no murikyo manene bwekema kya ODM na bwego moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nigo abrayebo bamochire ensemo yenkwana yo muraibwensa bridge kurigoro imeye bunge sikiria nigaikirania magendero ayo batarra taraikirania. Jana Rais William Ruto alikuja kule kwenye bunge. Kawaida yangu tangu nichaguliwe mimi huwa siendi mikutano ya William Ruto kwa sababu najua utakaa hapo kusikiza uongo tangu mwanzo mpaka mwisho. Na unajua kuna mjumbe amewaambia hapa sheria za bunge zinasema saa ile rais anazungumza kila mtu lazima akae kama amenyamaza. Sasa mimi vile mnanijua mtu akisema uongo ndanyamaza kweli? Hapa okwane kirekyo nigo boigo bamochire muraibwense asokone kinga niga mangana mange na boigo sector yobochenu na boigo sector yoboremi yairanire magega asibona kwanete ngane ibachire mamincha nero. Tunapozungumza serikali kuu ukiangalia ile madeni ambayo iko nayo ya private universities karibu shilingi bilioni 60 ya wale sponsored students ambao serikali imekataa kulipa. Wewe unakuja bunge unaongea mambo ya elimu, unatuambia ndio itatufikisha mahali Singapore iko na hauguzii haya maneno. Kweli wewe unajua ile kazi unafanya kweli? Anakuja anazungumza mambo ya afya. Mambo ya afya. Mama zetu kila siku kule kwenye Senate tunaambiwa mama amezaa hospitali fulani, hospitali imekataa kumwachilia, wamekatalia mama, wamekatalia mtoto kwa sababu hakuna pesa ya kulipa. Wajane kwa sababu serikali ya William Samoei Ruto imeshindwa kufanya kazi yake.
Tuko hapa kwa sababu hawa wajane hawapati msaada wa kutosha, watoto wao hawapati capitation, watoto wao hawapati help, watoto wao wameshindwa kuenda university kwa maana serikali ya William Samoei Ruto imelala kazini. Igati yabara ibande boigo baikirana bakora wanere gathoni wa Mushomba Caleb Amisi Clive Gisairo Anthony Kibagende gati abanda bange nigo bamuchire nkwana yo muraibwense William Ruto abo igoro sebatebire nogo siore manifesto yae bosio bochori bonene bo mwaka 2027. This is the first time a president is using the State of the Nation address to launch a manifesto for his re-election. Hijawahi fanyika. A State of the Nation ni kusema yale mambo serikali imetimiza. Huyu jamaa anatumia kikao ya wabunge to launch his campaign, na kuna wabunge hapo ndani wanampigia shangwe. Those people were hired to launch a manifesto for re-election. That was not the State of the Nation address. We demand a new State of the Nation address that is constitutional, that stands for the people, that knows what State of the Nation stands for. This is the first State of the Nation in the history of mankind to be used to launch a manifesto for the re-election of a failed president. Nikobono barireira yogochikomusira Dr. Fred Matiang'i erikora ense omwaka bwechirubere na 2025 nebere. Munanisikiza? Muko na kisima kiliko na maji safi. Kisima kinajulikana kama Dr. Fred Matiang'i. Wangapi wanasema William Ruto aende? Imenime. Bakorowa no senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna nigobono banyakoba kumochia engwana yo muraibwensa buri kurigoro asoko na mamincha na magani y'abananchi. Kuripoteria Ensoko TV kuroigase egetigi skuru yo borosia magana meyebunge ya machogoro we county ya Kisii chenigongoro ko Pethuel Machin. Bemono muri kito Pethuel Machini umwanjo muri gira totigara taso muigo yoyo nigo bono ababuraka kurwa sense meyo yebunge abo machoge borabu ba nyara koegwa ogosirwa na barai kurwase chinsemo ao bakoragwa no senator we county ya Nairobi Muske Edwin Sifuna abo bono basababuna na baraboni go babwendete koinyorwa nonye nase ebirogo byoborai muri kito weekly forenge na muri kiro robot rwa senchero bwikirano Nasegeti yeskuru yoborose amagena abo asomo sangerekano boko basira ababoraka korwa asichinsemo ao chansemo yebunge ya machoge barabu okorekana. Huyo Ruto wa Biblia angeenda kuchukua kundi kama amejifunga kama anaonekana kama nakufa kesho hangeonekana na tajiri. Umusangerekano yo waraganitigwa no mubunge bwensemo yebunge yo Muske Obadia Barongo abo asabarai ao bakora wanero mo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna baikerana. Sababu hawa wajane hawapati msaada wa kutosha, watoto wao hawapati capitation, watoto wao hawapati help. Kuja kuungana nyinyi tukiwaambia kama tatizo ambalo mko nayo siku moja itakuja kuisha. Chomo jumbo Obadia Barongo wetero buiri no bosani na rosirie chiriwecheche ikamya ngapi. Anena kene yababoroka bako kerege tambo kerekiyo kwenyurwa engane yo yaego bolitono mwe musiyewe wadi abo chibarabu omongina Beatrice Kerubo Makwae. Tusaidie sisi kama wajane kutusukume ili tuendeleze watoto wetu kimasomo. Mama sini hivyo. Wote mama etere na mokorara embe baitete botukobokia. Amarangeti naye ngamokorage abo wasabere. Lakini the good thing is ekerato mwegene tukimwamini Mungu yote yanakuwa sawa. Amen. Para yawekerana asense meyo nigobaro kana ko mwako boko Muske Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokoriyobora ebwense ya Kenya omwaka bw'ekiri 2025 bere. William ametuma vijana wetu ambao kidogo wamekosa mwelekeo, amewatuma huko na pesa ya SHA ambaye aliiba jana, pesa ya chai ambaye aliiba juzi,
na pesa ya capitation ambaye aliiba last week amewatuma nayo kujaribu kuvuruga by elections ziko pale. Elections kule Nyamaiya, Ekerenyo na hapa Nyansiongo. Ninawaambia hivi, nyinyi mnajipiga kifua eti mtaiba kura, ati mtakuja na pesa mnunue raia. Raia pesa ikikuja kula tariboigo, lakini kura tunaweka kwa opposition tariboigo. Na niwaambie hivi, pia sisi tumejipanga. Nyege ni kunyegeza, nyege ni kufanya nini? Kama mbaya. Nyinyi sio wajanja, tunajua ile kitu mnasema na tumewaonea inzi ya 18. Na sisi ambao tumesema hatutamuunga mkono William Ruto, pia sisi tupewe nafasi ya kuzungumza. Hitaji mtu mmoja anashika mguu hii, mwingine anashika ile mguu, mwingine anaidanganya na nyama tunafunga shingo, mwingine anashika mguu ya mbele, alafu mtu anakuja anapiga mshale, hiyo juu inaanguka chini, si ndio? Wacha Matiang'i ashike ile mguu, Sifuna ashike hii nyingine, Kalonzo ashike ile nyingine, Obadia mdanganya na nyama. Nigo ekiombegia Hope Alive International ekiuge kubarigereria baburaka Kenya kabagio gwikira naroro na gatabuna nigo kirachi kugenderera kubarika baburaka kurwase county ya Kisii. Tunafikia wajane over 62,000 na nimeona kiongozi anafanya kazi nzuri hapa. We will lobby all the widows tuwaweke kwa makundi na tufanye kitu inaitwa official launch ya widows in this place. Asenseme jega ni gabangi na abanya ko bagote babona na barumbo bone to ko bakunyurwa ase chinjira chabene ase chinjira au no ina sensemo joburai niko ripoti ya Ensoko TV ko rogaiga ase ensemo ya magana ensemo ya bunge ya Machoge Barabwe county ya Kisii Eritreane Wycliffe. Yamana murikito Wycliffe Orenge kurwa ensemo yo ya Machoge Barabwe togoskabosyo mwanchumo rigereria Maiga yenkwana yumu MC omukoro we ward ya Kisii Central hime ya county ya Kisii musike Kefa Mogaka aburi tuko rigoro kumubodera amaskani busikomo rama homo women rep we county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi asikeringa tari kweboya buya nigo bono musike Jerusha Momanyi asokire na gotebuna ase atari konyara koba onye okweboya kwaye na gukokogera amagendro aikirane ase ebunge yaye nigo arachie koba gakwenekia emiroberio yo na buno murikito Steven Nyarikia gotomanya soroboti rokubwatia eriga tariri tangani abaiga babere bakomochana chinkwana asamasio y'abananchi na baiga semesangerekano ya gesiasa. Ske Kefa Mogaka uyu kabero mu MCA o Kisii Central igagenderera sentunda yende gotokania anene mono nyuma yo koretana igoro no moske mu women rep we county ya Nyamira moske Jerusha Momanyi ase chingwana cha igoro ekero kierari yo kubaranira barwaniri bagosira Fred Matiang'i asobochori obokebwa Nyansiongo asabegetete ninga nigo mu women rep we county ya Nyamira moske Jerusha Momanyi atari kweboya buya Arambe Jeruso tokoro ko asengwana yoboiraneria nigo mu women representative we county ya Nyamira moske Jerusha Momanyi airane iringa nyorekere buya abebosa iri gukora abanyamira nigo haragendere guteboya buya Arambe Jeruso tokoro ko Amchambo nimenyete mukumonku metikiro montata tarare Jerusa ntogoro urio gutara busa akiri ninje nda na inde anya abantu bagutara busa erinde abantu bamwabo banyore bintu anya abantu bagutara busa erinde bintu bibe right. I am ready to walk.
yetari entunde ntang'ani omusike Keva mrefu abeire kagotokania nabo igokorama anene mono abarayi baria bagosire serikali anene mono asabere gakomurekera omusike Cherusha mumanyi oyo menyekaine muna Ntogoro goikare nanda akagekambeni kiaye omusike korokosoro Cherusha Ntogoro abonsi bibura Cherusha Ntogoro kurnyamira omonto amokonyete kiari matiani lakini otwari romo rubuno bweke chuchuti yoko jakora mama tiani omo kongo yenyo taite taba sakota jakisi anda algichukura argalie tasongo chukura lakini taba sakota kuintabia na magana matiani abantu abonye baburi bweska batike omo takataka babugate beske batike utweka chinkobogeka babanye ngomo gusi omo present okoligi asensemo y'omusike Cherusha mumanyi nigo asensemo yaye hagendere boigo koba mochia baria batarikosira eserikali asichingwana cha kare habwataya iga William Samoei Ruto munampenda mumesikia vile watu wanataka kuchoma nchi ya Kenya wanataka sisi tuende wapi wamama tukichomewa hii nchi moja ambaye tuko nayo tutaenda wapi sisi ndio tutasumbuka wale ambao tuko na mimba tuko na watoto mkononi wale ambao tunapikia watoto wetu chakula hatutakuwa hata na jikoni kwa hivyo nataka niwaambie hivi mtu yoyote ambaye anatangaza ati anatuletea unyokonyoko hapa Kenya tumesema ashindwe katika jina na wale watu ambao wanajua William ni msubafu. Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, county ya Tukuska bosio mwancho morigeria totigareta se county yo ya Nyamira umujumbe bwense mu bunge ya North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamoko niko bono aesokire na kugenda mamincha nabamenyi abo banyatko bagwesokya ritukori goro na gukwandra nga emiro bidonero yo gocha kuiba chikura senseme yo kago kwana hekero kigi karona barimu amona bamenyi imbensemo ya Ikonge niko Nyamoka atebirenga kura nchiyo chikoibwa chitarakwa na okoerabuna ninge sababu yairete okonganyo Wetaling Center kurwa sekerenyo gocha Ikonge na okoba yamatemo manene agendrete a KCSE nigo boigo hanyara ko baga kugendra bosino ko mocho muske Fred Matiangi asoko banga chikura nigo chira chikoibwa amane amangana na ringa okokore litorimonto kube kitindage yokuya yaboko kumiyao wono bunye kengureka na ruri tibwa tiriyo unless na rai The decision we have made in a Italian center is because of exams. The minister was in Noara. That's the information I was given. So it was not by design. Una inelida mathematics ekwende ko kwegwa. Na kichukura chira iwe onye nchira hapo no wa. Onye chikura nchira chira kwegwa na chiane. Kera that time the force we are again to no more tabaru in more presiding officers. Na chikura chikuba rege tu tiatanga skuruoro telling no comment tu. Usema ntai wewe. It's just as simple as that. Lakini akera abantu bago chikubugwa. Malenga gayari. Yeah? Malenga fanya bidii. Ambia wale jamaa wenyu wafanye campaign wamsaidie ngani. Lakini kuweka taharuki ajua bantu wale so devilish wale so uncivilized bata itakuwa na goyo chikura hizo ni ndoto. Hakuna mtu anaenda kuiba naenda ndio msikope kafia ase ebirenga bya bantu wetu umaino sino wala hakuna mtu anaiba ina ki William Ruto na kiata iberetu Kiara, he was on the other side, tulikuwa pande hiyo. The carpet ilikuwa imewekwa huko KICC ya baba wetu yule mheshimiwa prime minister
hata carpet ikuwe imetandazwa kwenye mwenyewe. So kuiba chikora is not so easy. Tukuskabosio mwancho morigeria tutigarita se county ya Nyamira ekiama gia Ford Kenya niko bono giacha kirechi campaign chabo imeye wodi ya Kerenyo abwase ba mochore musubati kurwase kiame kyo gocha kurwandra ikirego kyo MCA imeye wodi yo bako kwana imeye chiro yo bwari ensemo ya North Mugirango niko bono umusubati Margaret Nyanchama asabira bamenye bechi enseme cyo kumusira na kumwakira ekura eriyo hachikonyara kobaga kubarentera obora yo buya oigo niko motendrube kiama gia Ford Kenya Pauline Nasirumbi atebire uraniga bamenye be county ya Nyamira sege kegetambe batariko abasubati amabaga yoborai abwase bona ababodrie babe bakomwa okoboko bose bakoba okoboko abasubati ribaga yokubara ase ebirogo au. Anaitwa Margaret Nyanchama Ongori, mama ambaye anawania kiti cha MCA katika eneo la Kerenyo ward kwa hii by election. Mimi kama mama nimesoma katika chama cha Ford Kenya ambaye alama ni Simba. Na najua ya kwamba kama mama na nikuhimiza wamama wenzangu, wazee na vijana, wamama tuko na kazi mingi ya kufanya katika familia. Na najua ya kwamba naomba wamama, na waomba kwa kupenda kwenu, mkubali mnipee kura kama mama ili niende kule county assembly nifanye maendeleo yale yanayohitaji katika wadi yetu ya Kerenyo. Hivyo naomba wamama wenzangu, tuwabembeleze wazee wetu, tuwabembeleze vijana wetu, wanipigie kura kama mama ili nilete maendeleo katika wadi yetu. Wamama tuko na shida mingi, na mama ukiwa na shida lazima ukimpata mama mwenzako utamwambia shida zako. Nataka kuwasihi watu wa Nyamira kwa sababu tangu jadi wamama hawapewi nafasi za uongozi katika maeneo haya. Kwa hivyo ningeliomba sana, kwa sababu mnajua tusipowachagua wakina mama sheria na constitution yetu inasema mnapokosa kuwachagua kina mama watateua nusu ya wale ambao wamepigiwa kura, kama ni wanaume wao wanawake. Kwa hivyo mnaona hata katika kuspend pesa za serikali tunatumia pesa nyingi, na tungeliomba wakati huu watu wa Kerenyo ward mujaribu muweke historia katika kaunti ya Nyamira, mchague mama akaweze kuwakilisha katika county assembly. Hakuna kura inaleta manufaa kama kura ya mama. Nasema hivi nikijua kwamba mimi ni wa Kirinyaga. Kirinyaga kule kuanzia governor mpaka MP ni kina mama. Na nitakwambia manufaa ya kiongozi mwanamke. Mama ndiye anajua shida zote za boma. Hata kama baba ndiye kiongozi wa boma, lakini mama ndiye anajua shida za boma yake. Mimi ninafurahi kabisa. Kitu kinanifurahisha ni moja. Munapenda Margaret. Munampenda? Tarehe ngapi tunaenda kupiga kura? Asante. Mancho morigeria tutigarita se bunge yo ya North Mugirango hegati yabamenyi benseme yo nigobono habo bari kurwa ibirengero rigoro yo muswada uyurigetie ko murusia bisi mugavano Nyamira Amos Nyaribo nigo turubanigwa ase gati yabo barutwa amagena na bande kumia bagotigerwa chingoma bagukwanekerekyo nigobono batebirenga nigo baganitie Nyaribo atigara bisi hanyari ko bakako bose bagikeire obokongu egakone anemono bokongu hegakore kya sensemo yegati yaba MCA na boigo abana inchikurase abarayikurase bunge yo nigo bagendretie kongusukwane kyo kongusana na gento kirachi kwirania magega amagendro ninjeri nachi kukwana bandorana niko ngunda kwano bumaene amagena mana gocha mangi lakini oyo lyaka kakichandi mwateti uno mwako yuko nakorera tigatika siara nari asaba amagena kurutukorwa abantu nyugwete ngo babisire nyumba bakabanda bakanechi bunduki kuchia mugenda ororoini tigatotebe naki amagana impeachment teyo bono banyaorekanirie Paulo mtakatifu Maria tano ko Paulo mtakatifu nkano ayi wo mukachi obu nkano ayi go mukachi bo bwali amagana aliyo 10 na yamagena impeachment ya rote yo ya Nyaribo tuwakanu na bakachi bo bwali nyabara amagana agokora tari maya karo mugambi tigatige no ya impeachment public participation tunapigwa mawe na ofisi zimefungwa hadi wa Nyabaro tunapigwa mawe. We cannot operate like that. We are ready to die
to defend our democracy. Samalieta ngorokwa Jones Ondicho kurwe county assembly ya Nyamira iga tore Ekerenyo MCS office obwari market igo twaikaga igamambia namasakararia yo bwichoria elinde abantu ba Nyamira North barua maoni igoro ya impeachment yo mu governor Nyaribo Amos ekero twaika ikimambia igo chinse charenge isato abo twanyora ground kyarenge kiya igo twanyora abantu mbarenge gaiga babekirororo twamanye the faction kiya babeka gaiga katika abande barenge nechinyimbo na abande namagena ya bidi twaira nake twachikora console ku office na kitokora office bato te tochiche to capture ground nere kero twachiria kabere chinsa sana ne gaiga twanyora abantu nabo barororo but nabo barenge willing ko rwa maoni abo twabaira masakara tugenda to collect their views abago support na abatari go support. I think it's tense a bit lakini rende we are doing fine kiagara mbaganda Manchumo rigaria noto ikiro mwerio wensementangani ya maya kurwa ensoko ensa ya motoskare tokiro mutumoko kega se studio ya Kabere kinkwera na sensemo ya Kabere togandra gwesemya mange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mancho murigaria karibu sana sense mega ya Kabere ya maya kurwa ensoko ensa emo mbiyamona soko gendra gusangana into nabono togoska bosio tokomanye harianya rekoba kako gendra kweneki omwaziri wechisemi muske Julius Migosi ogamba nigo ritkoria rero atebirenga nigo eserekari yachakire omuroberio bogo sibia register y'abarimu heyo kumanya omubaro bw'abarimu batararikwa wikera boniga kago kwana hekero aikira na setaro yaye hasanya rekoba gakweneki okugoro kwa matemu asia bisio mu DCC ensemo yekerenyo no kugoro kwa matemu akebabe girls ase boigo hanyariko baga gokwandra bosika gwikira nase gikaro nabarimu asensemo yekerenyo niyo boigo migosi atebirenga gusitira ene kya kore kende gionsi kyo boibi bwa matema roni litkulio mwiso twakora ogora matema gusi ase myake mengi abantu bari kwira umunga
ntulio karamate muburungi twaeta otukoiba karibo. The last 2 years tuorokiri Kenya na ntuliko ibaki nenda abana baitu no bagoraki no nyendri bale oteba anku ibatule ekarana ari kurigiriringa seti gona ari konyoro mwana kuruku Kennedy Nyakundi kurunya uru nerutang'aini Jane Mora kurukilifi nerutang'aini Migosi Ogamba kurogere nerutang'aini so ngatakarega take over possible muzi no muri omusino muntu mng'aini moro kiria moya ke yeberenga matemu ntuliko iba ntuliko kora kindi kiri bandu bandu tali kora ki. We have done very well. Congratulations. Enda balimu asante kere kana chore tu. Na chitenga basabanga batenga tuizo salia. Mwanzokire. Na mwande winga ngo endera muri okora ibintu burungi buna bitakire. Nko bakira mbiamo as the teachers of this. So we have the wrong numbers. Most people have TSC numbers, but they have not been removed from the register. So they are indicated in the register as unemployed. When we clean the register, we will find maybe we have only 100,000 teachers unemployed. That's our vision. That is the plan we have. So that we employ all of you. So that history could retire before employment. It is not right. And because we are clever, we have to find a way of solving that problem. Also, career progression, we are already looking into that document. It cannot be that it is a document promoted according to money. It can 3 years. My file is clean. Timbuati warning letters. Timbuati anything. I will move. So that it is fair to across. We want to do that. Mwancho murigeria totigarita se enkwane yo mawaziri Ogamba niko beganya ariko bakago kwandra emiroberio eganrete kobe ko yogo chia kone kia buna chibesa nkubwato kwa chiri kuru asa serikali nene ochia se chiskuru au bune nchire mo yogo chia kone kia chiseme nko gendra chire na boigo emiroberio ya magendron kone kiwera se chiskuru. Exercise to determine the number of learners we have in our institutions, and that process has been completed. The report is being compiled today as we speak. We should be able to release it next week. Once we have these numbers, we then position for capitation early based on the numbers that we have, because the policy is clear. If you have students in high school, the amount should be 22,240. In junior school is 15,000, and in primary is 1,540. So once we submit this early, then we will be able to receive the capitation early, so that the students, once the schools open, the capitation will already be in place. We had a challenge before because the numbers were not clear. But now we have cleaned our data and we have the correct numbers of the students in primary, junior and senior school, which we are going to use to rely on to make the requisition for the capitation. And that is going to be done as early as next week, so that by the time schools open, the capitation will be in schools. Those are some of the things we are working very closely with National Treasury to ensure that we avoid those delays where capitation comes late in schools. Room for 2 weeks or so to ensure that whatever changes that need to be done is that, remember, this is the first transition. So being the first transition, it will have a few teething problems. But our teams are already been trained and they are available to ensure that those issues are resolved to the benefit and to the advantage of the student. Toska mwancho morigeria kubwatekana nenkwana iyo muraibwense ase ainegetie unanigo echaya ya oneti webuya nigo bono omoseneta bwe county ya Nyamira Muske Okongo omogeni hatugutira renkwana iyo na goteba unanigo ekemeriye chaye gikonigwa erigori iri igoro kurende abaremi banyarako babakwenyorera bonus enke okwana kurwa sensemo ya Nyamwanchani igotoka ewodi itibo ensemo ebunge not mugirango nigo bona asabire chibesa chamagendro chiabekirwe ase county ya Nyamira kokora magendro asasa bire boigo haba MC kwene kyabuna abana inchi banyamira nkwenyorera bara magendro. Katika bunge tuliona ukizungumza
na kwa hotuba yako ukasema kwamba tangu uchukue hatamu ya urais wakulima wanafurahi ati mapato ya bonus imekuwa kubwa ile wananchi hawajaiona. Uongo ama ukweli? Uongo ama ukweli? Ukadanganya mkulima kwa sababu wenyewe wanajua bonus walipata shilingi 10. Ukweli urongo? Ukweli urongo? Na mimi nakuomba, nimesikia unakuja Kisii kesho. Kama ulifanya makosa kwa lugha ya Kizungu, Kiingereza, wewe ukija Kisii siku ya Jumamosi utueleze bonus yetu ilienda wapi. Kaunti yetu ya Nyamira tome ntuchibesa chirichia magenderero kachitali ko kunu chikore kende chikaunti chikije 12 nje nabe ko muswadi wone si Nyamira na menda to mo governor na wa musie baito chibesa chire milioni 370 babakorera magenderero ere buya osere bube na ali bunge wana nabo baje kubatenje na chikiri wana bakoraki wachikorera nje na chikiri county uno monto mongwana mwisho nimbege to muswada bunge umuswada uyu naroje abajumbe ba serikali badebire ngamba nywanjerane nande ntoja ko ngaruto utomire besa uja kugura abantu ba ko muswada uyu umuswada one gotebete nga shaye yacha gego na gitari umuntu gokurwariwa batimbaga ko bagogosira wakigeru muse muri gokora rwayo asande mwadanga muchange kibesa manya kuruse murode nyagitari bona muswada one gogoteba nga muntu onde bwese ujire nyagitari orwarire gososire nyagitari mubere turi gosiekerwa iboko bwato kwa umubere ogenda ka serikali yakobona kwa amaswari Mancho murigereria nase ekerero kyobokonyi murikito Sophie Oigara nigobona nyara kobaka gotara enka EMO igotoka sekenyoro gechibobi wodi agesusu ebunge nyari bari Masabe county ya Kisii hase ya matemo yesokire na gosaba bokonyi maiga yomongina bwenke yo kubwatira ni gwasomo basoka no mobe bwepara na uringe no mwana wayo regredi yakane era kanyara kobaka gosiria obogima bwaye kore no mwana uyo nigo autetia makwiri ayo na nigo agendrete konekia obogima bwaye sobokongo kubwatekana no mobasoka no yo oirete era kobutorwa okogoro nigo bono bayesokire na gosaba abarai bari no gwanchokuya na boigo abana inchi go yasona nigatiko bakonya omwana uyo ayenyorre neba ne wheelchair kwegendria se obogima bwaye amate EMO nigo yesokia na gusaba obokonyi kurwa ase kinyoro gichibobi gegotoka imeye wodi ya Gisusu ebunge ya Nyaribari Masaba yemagega yo gwetana nwa nemechando eminge tubota bokongo tubota mwana kaigorwalite yani oumie accident tubota mwana oumie accident ono yalenge tele 8 chimotinyosta mo ali mukendo yana karwesa achitarwete Nairobi agocha Gusii amatanga alenge sobo beri guchinya chikiasa kurukera akaikakira akakora matanga kaira na ili tukujagiria Jumamosi agacha agakora kurukaga akagenda ngwera na alenge Nairobi izugulia Jumapili Jumapili nali twamwaligana tibya akagenda tolekaga bakatira mbalenge no mwana wa Korkotresi oyo umieto bawo ikakaroka chigalinjire chikurunga kurusa cha kwa Nairobi igakora mu basuka na accident yabo no balenge igalime nyina no mwana nyina era igali kamukolera abo ukwana negeteseni Nsoko TV nigo banyara kwerera buna umungina bwenke yeiga nigo anyorete umubasukano ase para ya keroka ichuni ekero baringe no mwana wegiredi ya kane koirera gosiria obogima bwaye nonya no mwana uyo goutia amakweri oikagotigerwa chingoma echichirete kobutorwa okogoro kwaye gwokoryo buna yanyorete accident mwana kaumia akagukuru galimera karutuko chisika kaumia amagoronsi ninera gakwera on the spot gabu ono mono otoire challenge renko tuachande kire toko nyagitali toko moira nyagitali oche check up kurweli na botoko gaenda bosongo twaira twamoira mono ibone mechanda bwatene
kogoro tabuati kogoro komo kore kwa right alafu na no gukonna korungomiete ono nali kusaba wali baratokonya sengenjo mwana oyo amatembo na bungina mutigete kurungina nende abale babere no mwana oyo nabakanitia ende school lakini wono bado tarabwena inje iso mwana asikire bona yo twatemire gocha kurinya gitari bakabone gato gandete nande kusuguma Mario wana takire bintu bitakire kuguru kera lituko ngora toro Mario ne bintu mbira bitakire kuguru kera lituko ono konyara chishida njiri tukwate ochenchiko mwana takire kumukuru nyumba koretwa koirwe kliniki kocheki kukire gento 1 2 3 lakini ntwangu saba bokonya nonya baonirie kera egento gokonya korwareria omwana oyo korende enibotera isana ase banyarire gosaba obokonyi nonya nobwo konyora e wheelchair omugambito omubungu ito mandu achicha tokonye gosino MCA ito Anton Kerage onyoro toigwete onyakara toigwe akina bago tutalira chato atokonya sara tokonya abago chaka batokonya akira ara mabera manene nona baibuli muka bande mbaigweti mebere yabo buyigo one goto kange challenge na bera era nkongo kigara bona na baibuli muka banyene mbalibu ya mebere bona go bidinga otokobera ngange twasoki mwana oli twamoire siko twamoire twaligiga twamoire na check up one tokanga negasire nkongo aigule ngomugambi naro kurunga keba sagana kakiyale ko byo mugambi negule ngona no kale no ne chwiri checho nane kero we kwerende chiglaje skora twaro obokonyi kake mugambi nabo tuikaiga tokonyera omwana oraiga Ngoripoteria igetesenia keiga gensoko koroiga ase kinyorugie Chibobi ewodi ya Gesusu ebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii inche ngorwa Sophie Oigara Manjumo rigereria wikiragwo no tuika omweri obwemesa ya mayakuru ensoko ensa ayamo kwakira mbuya mona sogo sangana intukuru toga chagete wika chinga kichigana begombe mona gochasa bari kibaito bamangana abo bene kyako ya sangeria senchirengia tomera na ndege koroga chinsa isato haseboniga gento gutwale marogo bento ero na kwego kene meloberi gento ta sembeo yensoko TV chinkuru kwa Clinton Ondigi